Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Жана ошондой эле алыс жактан көрүп жаткан мекендештер, биз силерге базардын ичиндеги рассрочка коюлуп жаткан унаалар тууралуу силерге маалымат бермекчибиз. Бул жерде Toyota Camry 40-45 кузовундагы экен, бирок мен толук билбейм. Азыр силерге артынан көрсөтүп коеюн. 40 же 45 кузов болуш керек, бирок ушундай Camry рассрочкада турат. Бұл унааларды рассрочкага кантип алыш керек десеңиздер, өткөн базарда жана 2-3 видеода биз силерге рассрочка тууралуу түшүндүрүп бергенбиз. Дагы деле болсо түшүндүрүп беребиз. Биз көрсөткөн номерге байланышка чыгып көрүңүздөр. Бул жерде Мерс турат. Бул жерде дагы бир машина турат, Subaru Legacy деген. Бул жерде Subaru Legacy'нин жаңы келген үлгүсүндөгү унаадагы рассрочка берилет экен. Кызыксаңыздар көрүп көрүңүздөр. Наличка сколько просит? О, в белой шапке. 11 вроде. 11. Объем 2,5, да? 11. Не знаю. Не знаю. Вот это. 2,5. Объем 2,5 екен. Legacy. Көрүңүздөр. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай эле сечка турат, 2 объемдогу, бул унадагы рассрочкага. Бул жерде Honda Accord дагы бар экен. Бирок чытыргыды. Бул унадагы рассрочка берилет. Эгерде ушул унаны кантип рассрочка алам десеңиздер, биз жана көрсөткөн автобур рассрочка деп турган чоң номерге байланышка чыгып көрсөңүздөр болот. Бул жерде бир эмес, 2 Honda Odyssey рассрочкага коюлуп жатат. Бирөөсү ак түстөгү, бирөөсү бозгуч түстөгү турат. Бул ак түстөгү Odyssey'ди сиздерге ички салондарын көрсөтүп койду. Көрүп коюңуздар ички салондарын. Ака бул наличка болуш үчүн канча бериш керек? Наличка эгерде. Наличка 3,5 koyarım. 3,5, Безнің алды алды. Step var. Ha? Var step. Қанша степ? көрүңүздөр, наличка 3,5 миллион. Эми рассрочканы өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Мына, бул жерде 3 номер турат. Ушул 3 номерге байланышка чыгып, биз көрсөткөн унаалардын баарын көрсөңүздөр болот. Биз мотор жактарын дагы көрсөтүп коелу. Бул унада турбина дагы коюлган болушот. Менимче турбина болуш керек. Бул жерде дагы бир Honda Odyssey. Муну дагы силерге көрсөтүп коебуз. Көрүңүздөр ички салондорун. Бул экинчи Odyssey. İçki salonlarını görüp almışlar. Эми биз бул жерде силерге Nissan Primera универсалды көрсөтөбүз. Бул жерде де кара түстөгү бул унада рассрочка берилет. Мунун жанында BMW да турат. Бир эмес, 2 BMW турат, окшош экен. Көрүп коюңуздар. Өткөн базарда силерге көрсөткөн болчумун. Бул жерде дагы бир өткөн базардагы степ дагы кайрадан базарга чыгыптыр. Буну дагы силерге кайрага көрсөтүп коеюн. Үстүндө багажник дагы бар. Артынан көрүнүштөрү. Мына ушундай достор, рассрочка дагы издеген болсоңуздар, биз менен болуп туруңуздар. Биз ар бир базарга чыккан унааларды сиздерге көрсөтүп турабыз. Биз мындан ары рассрочкага эмес, жоң гана базарга чыгып сатып жаткан унааларды улантабыз. Бул жерде сиздерге кайсы унаны көрсөтөлү? Nissan Primerаны көрсөтүүнөн баштайлы. Баасы 130 000 сом срочно сатып жатат экен.
Көріп қойыңыздар, 2002 жылы шығарылған 1.8 объемдағы басы 130 000 сом, телефон нөмірін жазылыңыздар. Бұл жерде Toyota RAV4 тұрады. 95 жылы шығарылған 2 объемдағы коробкасы автомат 4-ді. Көріп алыңыздар. Toyota RAV4. Ал енді бұл жерде Audi A6 универсал қара түстегі сатып жатады екен. 2002 жылы шығарылған 2.5 объемдағы басы $3600. Осы байке рұқсат берсе ешкі салон татпайды байке. Сиденьяларына чехолдар, жақсы чехолдар салынып тұр, коробкасы автомат. Бұл жақтарында көріп алыңыздар. Жақсы екен. Әке, басын қаншаға бересіз? Болар жағын, реальный клиент болса. 3-3-ке бересіз бі? $3300 береді екен шunu. Көріп қойыңыздар, абалы жақсы Audi тұрады. Бұл жерде olsa сіздерге кейінгі ұналарды көрсетіп берелі. BMW 525 тұрады, 2000 жылы шығарылған 2.8 объемдағы коробкасы механика, басы $4300. Бұл жерде дағы бір Мерс базардан шығып баратады, шunu көрсетіп қойылы. Ақ түстегі 89 жылы шығарылған 2-3 объемдағы вложение не требует деп жазып тұр, басы 125 000 сом. Бұл жерде дағы бір Мерс тұрады. 211 кузовындағы 2003 жылы шығарылған 3.2 объемдағы екен, кешіріңіздер, 3.2 объемдағы басы $6000. Көрдіңіздер, біз сіздерге бат-баттан кейінгі ұналарды көрсете берелі. Бұл жерде Mazda 6 тұрады, 2002 жылы шығарылған 2-3 объемдағы басы $3000. Артынан дағы көріп қойыңыздар. Бұл жерде Honda Shuttle көрсетіп қойылы, қызыл түстегі 96 жылы шығарылған 2-3 объемда, басы келісімді екен. Әлеме бұл жерде olsa Suzuki Daihatsu тұрады, шunu көрсетіп кетелі, көк түстегі. Объем 1, 2001 жылы шығарылған. Басы $2000 екен. Бұл жерден сіздерге Nissan Almera Tina деген ұнаны көрсетіп кетелі. 2001 жылы шығарылған 1.8 объемдағы басы $2900. Nissan Almera Tina. Бұл ұнаны арты жағынан қарап көрсеңіздер, абалы жақсы екен. Шынында таза. Әлеме бұл жақта Ford Focus тұрады. 2001 жылы шығарылған 1.8 объемдағы абалы жақсы, басы 170 000 сом. Бұл ұнандағы ішкі салон көріп қойыңыздар. Абалы жақсы десек болады. Ал эми бұл жерде өзіңіздер көріп тұрасыздар, 4-3 объемдағы Мерс Авангард тұрады, 4-3 объемда. Состояниясы зым екен, көріп тұрасыздар. Пробеги 250 000 км жүрген, 99 жылы шығарылған 4-3 объем, $5500 сұрап жатады екен.
Ал эми ички салондарын көрүп алыңыздар. Кожный салон. Бүт барын четинден бери сиденьялардыга чейин. Сиденьялар дагы кара түстө, кожный көрүнүп турат, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Биз бул жактан Nissan Almera деген мынаны көрсөтөбүз. Каракас автомат 2001-жылы чыгарылган 1.8 объемдогу, баасы $2900 экен. Эми биз бул жерде дагы бир Mercedes көрсөтүп кетели. 2001-жылы чыгарылган 3.2 объемдогу дизель Каракас автомат, баасы $5000. Телефон номерин бул жерден туруп жазып алыңыздар: 0779 99 97 72. Биз кийинки унааларды көрсөтөбүз. Passat B4 94-жылы чыгарылган 1.8 объемдогу, акыркы баасы 210 000 сом экен. Артынан көрүнүштөрүн көрүп алыңыздар. Чынында бул унадагы артынан таза экен. Артынан көрүнүштөрү жакшы. Бул жерде бир кара кызыл түстүү мерс чыгып баратат. Бул бирок сатылбады. Опциясы жок экен. Матизди көрсөтүп коелучу сиздерге. Матиздер канча болуп атат дегенде сурады эле. Матиздин баасы канча болуп атат базарда, Бишкек базарында? Бул Матиз 2 2007-жылы чыгарылган 0.8 объемдогу механика. 150 000 сом сурап жатат экен. Şu Matiz'e kızıkanlar olsa 0708 29 25 20 деген номерлерге байланышка чыгып көрсөңүздөр болот. Сиздерге аралаштырып көрсөтө берели. Кайсы унаалар бар, кайсы унаалар канча болуп атат бааларды. Бул жерде болсо Mazda не деген Mazda 626 2000-жылы чыгарылган 2 объемдогу, баасы $3000. Көрүңүздөр, $3000 сурап жатат экен ушул Маздага. Эми бул жерде болсо Audi S4 турат. 94-жылы чыгарылган 2.6 объемдогу Audi S4 номерин жазып алыңыздар. Баасы канча болду экен? Канча? 200 000 сом. 200 000 сом сурап жатат экен, көрүңүздөр. Ал эми бул жерде Ошский номердеги Volkswagen Vento'ну көрсөтөбүз, кызыл түстөгү. Булар 150 000 сом деп жазып коюптур. 94-жылы чыгарылган 1.8 объемдогу Volkswagen Vento, кызыл түстүү. Көрүп турасыздар, бизден алыспай туруңуздар, биз дагы улантабыз.